zanimljivih aktivnosti. Naime, Muzej savremene umetnosti Vojvodine danas će predstaviti retrospektivnu izložbu grafičkog dizajna Branislava Dobanovačkog, 44 godina posle, tako se zove ta izložba. Na izložbi će po prvi put zajedno biti izložen veliki broj plakata iz raznih perioda, dakle od 1971. pa do 2004. godine. Moj gost ovoga jutra jeste kustos Muzeja savremene umetnosti Vlada Mitrović. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Evo, dakle, ja sam rekla da će tu biti hronološki poređen zapravo taj red grafika od 1971. do 2004. godine. Upravo ste, u stvari mi smo pokušali malo da dinamiziramo samu postavku i plakate ćemo prikazati delimično hronološki, a delimično po samim temama, dakle muzičke teme, pozorišne, umetničke teme, i treba istaći da pored tih 70-ak plakata koje smo odabrali iz njegovog bogatog opusa, prikazat ćemo i dve serije novih plakata koji su premijerno i faktički su rađeni za potrebe ove izložbe. To su plakati koji su vezani za takozvane turističke plakate, međutim oni su zanimljivi iz toga jer se umetnik u ovom slučaju pojavljuje kao klijent, dakle ne postoji pravi klijent tog plakata, dakle nema poručioca, nego je umetnik sam bira temu i izražava se kroz formu plakata, što je bilo i nekako najprirodnije, pošto je Dobanovački ipak najpoznatiji po svojim plakatskim ostvarenjima. Da kažemo da je on zapravo započeo, imaju prilike i naši gledalci da vide te neke prve njegove plakate koji su uglavnom pobeđivali na konkursima, i to su uglavnom iz tog doba socijalizma, Jugoslavije, dakle vrlo su društveno angažovani, tako možemo da ih nazovemo. Jeste, od 1971. pa recimo do 1984. 1985. Dobanovački je pobedio na preko 20 konkursa i svi ovi plakati koje nazivamo takozvani istorijski plakati u njegovom opusu su faktički pobedili na opšte jugoslovenskim konkursima, i oni pored svoje likovnosti, pored svog samog umetničkog izraza predstavljaju, odnosno mogu se tumačiti u nekom ključu vrednosti tadašnjeg društva, znači prebačeno u likovni jezik. Dakle, to je vrlo neobično za današnje generacije, nadam se da će mladi doći i vidjeti, pretpostavljam da će im biti jako zanimljivo, da vide jednu varijantu Tita u jednom potpuno hipi maniru sa pregrštom boja, dosta neobično za tadašnje vreme. Međutim, može se tumačiti, ta pojava uopšte savremenog ondašnjeg plakata se može tumačiti dvojako. Ili je samo društvo, dakle ideologija je pokušala da iskoristi mladog umetnika i da on prepozna stare vrednosti, da im udahne novi sjaj i da tako na taj način privuče omladinu, a s druge strane možemo tumačiti tako da je umetnik iskoristio tu situaciju i pokušao i uspeo da progura svoju ideju ili svoje viđenje samog praznika. A kako se razvijao taj neki umetnički pečat tokom istorije? Dakle, da li umetnici danas mogu negde da ispolje taj društveni aktivizam? Pa u svakom slučaju... Kada su oni počeli da zapravo iskazuju taj neki svoj bunt? Svakako, aktivistička scena je dosta jaka, međutim ona se čini mi se da se manje prebacuje na same likovne umetnosti, ona više učestvuje u nekom društvenom elektronskom svetu, tako da, mada postoji čitav niz umetnika koji su izrazito aktuelni, koji odgovaraju maltene u minutu na savremene teme tipa migracije stanovništva, prava dece, tako da scena je dosta jaka, posebno u svetu, ali i kod nas. Interesantno je to da i Muzej savremene umetnosti još iz tog vremena Dobanovačkog, dakle kod njegovih prvih radova, vi ste pratili te njegove korake kako je razvijao. Jeste, to je zanimljiva priča. Prvu izložbu je muzej organizovao u Galeriji Matice Srpske, jer tada nismo imali svoj prostor, i na njoj su izlagali Dobanovački i njegov kolega Boško Ševa. Oni su tek bili faktički na početku karijere, međutim naše starije kolege kustosi su prepoznali njihov rad i očigledno su pretpostavili dokle će dogurati ti umetnici, a dogurali su do višegodišnjeg staža na Novosadskoj akademiji, gde su osnovali i grupu za grafički dizajn, tako da je to zanimljivo da mi posle koliko 40 godina od tog čina, dakle od prepoznavanja bivših kustosa, sad pravimo jednu retrospektivu. I to baš i u jubilarnoj godini. Da, u jubilarnoj godini, i na taj način prikazujemo i kako smo mi napredovali, dakle od
muzeja koji nije imao svoj izlagački prostor do danas, a kako je gospodin Dobanovački faktički napunio taj prostor svojim radovima koji su nastali posle toga. I večeras u 19 časova je otvaranje izložbe. Do kada će Novosadsko Da, imati večeras u priliku 19 časova je svečano otvaranje izložbe i koktel, naravno, pored same ceremonije, a izložba će trajati do 30. avgusta, do 30. aprila, dakle do kraja ovog meseca, a svake srede u 1 sat mi ćemo organizovati razgovor i sa umetnikom i ja ću biti domaćin kao kustos, tako da ćemo imati neku vrstu vođenja kroz izložbe, a tokom subote i nedelje prepodneva deca koja dolaze kod nas na edukaciju će imati priliku da vide te plakate i da slikaju same plakate, pa ćemo na kraju verovatno nekako da se i oni malo upoznaju. Da, i nekako ćemo to prezentovati ili u elektronskoj varijanti na sajtu ili ovako uživo, pa ćemo moći da vidimo kako današnje deca gledaju na tog Hipitita. Da, hvala vam puno, gospodine Mitroviću. Vidimo se na izložbi večeras u 19 časova.